Kajingmi ikinongelam ka Khasi Student Union KSU haka step khatway tarik leber. Ban persya ya kaan ke sorkar jela kabadai halor kajing thiet jaka puta kabala tip kum ka Meghalaya State Investment Promotion and Facilitation Act 2020 da kajing thmu pan IY kela bon snam haki karkhana ni riu shimet he seng. Kalau penlong ka sorkar ban khot ya keran ikinong yalam ka KSU hajan mit ka ju hi kasngi ban ya thir halor ka te ka an kijing ya keran kila ne apalat ar kenta kinong yalam KSU ki penpau shikilat pathai kubor ba kijing ya keran kimlong ki pasngo hon ba don bon kijing artatin ki bala ban long kum ka jing riam ya ka jinglong trai jung ki trai jela ya ka khando ka siam Menteri Rangba ula pentip baka sorkar ka don kam mi ka por ban pediang ya ka jing ai jing mut jung ka seng ka taru ka dei tang daka ketin. Presiden ula pentip ka seng kampat la ban pediang tang daka ketin kan ap da kajing tho. Ula ongru baka sorkar kadang don kam ban penbahaya kanikaan bat ansara ahing dorbar tauan haka dorbar senrai mentau snem. Ka sorkar kan sakhot yakran bat pheliu jing mut lang bat kibor penyat snong bat kiseng bhalang. Presiden ula ong shanya ya kajing ong nakaliang jaka sorkar. Kinoy alam ka KSU kin sakhot ya ka CEC banyatai halor kanikaan bathumu ka sorkar. Ka KSU kam kwa bakaan ke sorkar kan long mau jentut ya kitrai ri trai muluk. Nah, kalau urim kan bagi orang bahan, agak men ngi penrung ya, kami Meghalaya Land Transfer Act. Neri habak ngi puli bahaya ya an beda. Nomor puli ke memorandum berjungi di dan sebut tadi memperhatikan di poin si bagi bah. Bila perkubur do kata-kata kita governing council kalau ban bypass di an di repair. Neri bagi keren bagi kami yang kena bypass di an repair di state laws kita lupa. Jadi yang beli elaborate beli pensyai ini Tigi yang pengisali aku rules. Dia wala katar yang tanggi rules semulong. Happy pun deliberate ya baan. Tigi yang toh abdi bingisna ya ka amendment ke pertama wala di free megi rules. Bisa invite yang borok di stakeholders kata di assurance ke jungi. Ini ko bangi ong himene ba mangihi ni Yosgo verbally tang dekat ketin nyempat i dekat kam tengah kat menyempat i dekat kam kemun mengihi nyempat pun ban yang ya kenika MSIPF Act. Ikaw sorkar keren kau makan jangan rakyat bin investor selumba agensi kan rakyat kata kecilan kau kami jam itu dulu kalau standar governor itu kada syuri tang cakap dia kada tang syuri dengan Lebih puli ya kenika act berhawi ya hindi ba kani kalau investor friendly hindi ba kalau people friendly kemudian ki baik ng song di lor ta kanong rim ko mangiru ni select banyak hindu ni seplong ni jingki di paper ka sorkar ko mga ban masisin ko ang ba minsa aman ni kani ban minsa ban big hagi rules ndre kana keren ka tin ka bing pan i ka kam ni ko pan ni ang baik markmat i kamat jong chief minister bagi ko menteri bagi birokrat hang tu bagi ngalong apprehensive hi bat nyempat hun nya ka baik keren revinya keren sekeren ni ru pasulut kai ka kapor jika ingin pada ihi tak komitmen ke pipi kular ke pipi pensyai ke cutho in black and white ke mun ni pada hun re ni margi ke bagi yo puli ke dikan ni mementang isu slow komitmen baka ai baka man kata ka song kamram jung sorkar bangi ngi ai ke jung tho song sorkar masukot ka ketin te ngi usap ya keren ka ketin hi ke government bang kumni bangilai keren la puni sibun bagi tu jing tunah di kendon ke beber jong ka yang ni warak ni amendment ban include ya ka dan transfer act ini yang kampat long kadang duna pala kita ka amendment kam aji motoi ru ini nomor ni kalau investor friendly kam beneficial ipat ba jadi ngila ithir wi aji yang begin saya syong saya keren nak betaban amen li kini ban pensyai susu ipat ba ban pensngau ipat ba di nalor nang taru nilai keren ru nilai ong ba suap ingin free migi rules suap ingin amen susu ikini habo ondor bar senrai ni sakot di seng halang baro oper di stakeholders ndu inong elam snong inong elam hima di traditional head si baro ndrengi ngi ong pet ni di bangi i ka jing tho ikini ka an di kalau ka an cakor ni patla bang pediang hadu mentah Ndre ya kata kajing ong gajung piru ko bisa khot ni supudyang nomor bilang ong tangka ketin ni pali officially de ka sorkar ka assure ni ban khot kata dekat hadu berpoy kata kapor kan hadu ka sorkar kala peti saya kam ngi tin nomor hun hadu matai ka
Palam hambai dia pakai tiral pakai ke jengi. Kami keren. Tiral keren. Ini keren liu kalian tiral. Haba nadu mensuangi lapan ibu ya ke opposition ingin teriak banyak keren tiral. Tiral Hamkan dari keren keren. Kami keren. Tidak biji peslu dengan lebat jumlah rakyat.